engingilizwe ngoba ngifundanga bekhuluma ngalo support of order. Sekwenze njani ngoba silindele ukuzwa ukuthi intuthuko iyafika emakhaya ethu na ngeke kufike i-point of order. Ngisho ingcindezelo yabacindezela azange sibekezelele, sasukuma salwa salwela inkululeko. Namhlanje ke sithi siyasukuma sindwe emnyama nalabo abahamba kanye nathi ukuthi asibuyisele izandla noma isizwe nezwe lapho kufanele ukuthi libe khona. Yebo. Yinye into okufanele basiyenze.